naho abanyeshuri babiri, umwe w'imyaka 19 n'undi w'imyaka 20, abo n'abanyeshuri babiri b'abakobwa turimo turavuga. Umwe nkuko navuze ufite imyaka 20 n'undi akaba afite imyaka 19 y'amavuko, baravugwaho kugerageza kuroga bagenzi babo bakoresheje umuti wica imbeba. Oh la la, my god, what is this? What went wrong with this student? Aba banyeshuri baravugwaho kuroga bagenzi babo. Rero icyo twabwira nuko aba banyeshuri biga ku ishuri rya Groupe Scolaire Mutongo riherereye mu kagari ka Tara mu murenge wa Mururu mu karere ka Rusizi. Yes, aribo bavugwa nyine kuba bashatse kuroga bagenzi babo. Byaba ibingibi byabaye ku wa gatanu tariki ya 24 Mutarama mwaka wa 2025, ubwo abanyeshuri bagenzi babo bajyaga kurya saa 7 z'amanywa bakumva umuti w'imbeba unuka mu biryo. Uwo munyeshuri w'imyaka 20 yemeye ko yashyizemo uwo muti mu isafuriya y'imboga abipanganye na mugenzi we. Avuga ko yashakaga kubaroga kubera ko bajya bamubwira amagambo asesereza. Yes, abo banyeshuri bashyikirijwe RIB, Rwanda Investigation Bureau, kugira ngo ikurikirane ikibazo cyabo. Abanyeshuri babiri b'abakobwa bigana, umwe w'imyaka 19 n'undi w'imyaka 20 y'amavuko, bavugwaho kuba baragerageje kuroga bagenzi babo bakoresheje umuti wica imbeba. Oh la la, my god, what about this student? What went wrong with this student? Abanyeshuri rero biga ku kigo cy'ishuri cya Groupe Scolaire Mutongo riherereye mu kagari ka Tara mu murenge wa Mururu mu karere ka Rusizi. Ibingibi byabaye ku wa gatanu tariki 24 Mutarama mwaka wa 2025, ubwo abanyeshuri bagenzi babo bajyaga kurya saa 7 z'amanywa bakumva umuti w'imbeba unuka mu biryo bari bagiye kurya. Uwo munyeshuri w'imyaka 20 w'umukobwa yemeye ko yashizemo umuti mu isafuriya y'imboga abipanganye na mugenzi we. Avuga ko yashakaga kubaroga kubera ko bajya bamubwira amagambo asesereza. Oh my god, barezi, bakozi b'ibigo bigiye bitandukanye, bantu mushinzwe kugaburira abanyeshuri, bantu mushinzwe kwita ku banyeshuri, bayobozi, barezi n'abandi bakozi b'ibigo bigiye bitandukanye, mujye mugerageza mube maso, dore ko ibintu biba bitoroshye. Ibaze rero nk'abo bana b'abakobwa iyo baroga bagenzi babo. Ibibazo igihugu cyakira bakigize, twe duhombye abana kandi n'u Rwanda rw'ejo. Abana bagiye kwitaba Imana, yemwe n'abayobozi b'ikigo babe barasobanura impamvu abana bakoze ibintu nk'ibyo, kandi bahari bagomba kugenzura buri kimwe. Nubabwira rero gukurikirana imirire cyangwa imigendekere y'uko abana baba bafata amafunguro aho ku bigo by'amashuri, dore ko utamenya abana benshi kiba kibagenza. Dore nk'anganye n'abana b'abakobwa bagiye kuroga bagenzi babo, aho bashyiraga umuti wica imbeba mu biryo abana bari bagiye kurya bagenzi babo basangira. Rero bitusaba abarezi n'abashinzwe school feeding mu bigo by'amashuri kujya mukurikirana uko abana bari kurya, mukareba ko ibiryo nta kibazo gifite, mukareba ko bameze neza, kugira ngo twirinde ingaruka zaba zava mu mirire y'abana. Mwakoze kunkurikirana, jewe nitwa Manzi the Creator. Nk'ibisanzwe iyi ni Imanzi Media TV, tubashikiriza gukora subscribe, like, share na comment. Turabakunda cyane, tubahoza ku mutima. Mugire umunsi mwiza, Nyagasani Imana Uwiteka Allah abahezagire, asubulane wa tala. Yes, nanone turacyari kuri iyi nkuru y'aba bakobwa biga mu mwaka wa 6 hariya mu kigo giherereye hari mu karere ka Rusizi. Yes, nkuko twari turimo turababwira nyine, n'abana bakobwa biga mu mwaka wa 6 bashatse kuroga bagenzi babo. Icyo bagiye kubaziza twakibabwiye. Yes, rero abo banyeshuri bo mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Mutongo giherereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Mururu mu kagari ka Tara, baravugwaho gushaka kuroga bagenzi babo bakoresheje umuti wica imbeba. Abanyeshuri bavugwa ayo makuru biga mu mwaka wa 6 mu ishami ry'amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi, ari byo bita History, Economic and Geography cyangwa HEG mu magambo y'impine. Bashatse kwambura ubuzima bagenzi babo
umwe w'imyaka 20 n'undi w'imyaka 19. Abo nyine umwe w'imyaka 20 n'undi w'imyaka 19 nibo bashatse kuroga bagenzi babo bigana. Amakuru avuga ko groupe scolaire Mutongo yigamo abanyeshuri 2400. Ubuyobozi bw'iki kigo bwahawe amakuru ko ibiryo biri kunukamo umuti w'imbeba, bahita batabarira hafi babuza abanyeshuri kubirya. Ngo umwe muri abo banyeshuri yashize umuti w'imbeba mu isafuriya y'imboga bitewe nuko bagenzi babo bahoraga bababwira amagambo asesereza. Uwimana Hawa Alphonsine, umuyobozi w'ishuri rya groupe scolaire Mutongo, yemeje amakuru agira ati nibyo hari abanyeshuri 2 b'abakobwa bagerageje kuroga bagenzi babo bakoresha umuti w'imbeba bawushyira mu biryo bagiye kubyarura abandi. Bahise babimenya ntibyabaye. Abanyeshuri bahise bumva uri kunukamo umuti w'imbeba, Imana batabara guki Imana ikinga akaboko ntibabirya. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko ibyo bikiri mu iperereza kugira ngo bamenye intandaro y'uko gushaka kuvutsa ubuzima bagenzi babo. Aya mahano yabaye kuri uwa gatanu tariki 24 Mutarama mu mwaka wa 2025 saa 7 z'amanywa, ubwo aba bana biga muri iki kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Mutongo cyangwa GS Mutongo bari bagiye gufata ifunguro rya saa 6. Yes, mwakoze cyane kudukurikirana, mukore subscribe, like, share, comment, ubundi dukomeze baha makuru ari updated. Yes.